Japarang su cultural complex along mas solderi timit amai pamanpon. Tumon hirai ke theke wang hut ki sum ki phoda darat dompan MSC liter stock bi pen kerap ki pajuram. Rong mong we block ke parlo ko hora Chandra Singh rong pia rong long PMAYG ahem so ki kim kerang ponji apan nujok ke sampon. Dr. Numul Mumin Arideng pen scholarship lapent patient care aphant panong ponsi Assam Chief Minister Relief Fund a check keron pon. Sarupata Youth Forum Lapan Reception Committee of United Democratic Front of Surupata T-Hekpen UDFS Atumpen Sabatir Piponsi Jangmini Pai Krisir Kep Arni Laka Enkora Hini Surupata Consensi ke Parlopont Japralang Su Cultural Complex along Mas Solidarity Meet Amai Pamanpon. Laso amai long aluhiman pen Karbi Longri song amai puthang sing timung Karbi Anglong Women Justice Forum amai pi sangpi buliat BP KSU pen Rustom Rongpar UKYF pen Harlong Bidera lapen GBSGP lapen Rada Saiklembang Pubang Pietumta Chitongtong Non kibang si MAC kilig hut Surupata Constituency pen Karjab Dunji abang pu Simeon Rong Par pen perengke thing nukaning jepon ke rat atum job kar atangka kilong nangji do ans tami kilong lider aputhak stami la so puthak tami alangli saidang ponji la pen Surupata angkang along to work hinu ke do ans tami alangli selampun lapu pusi perengke thing no alangli ning jepon sangti hidi pen presenter ang Karbi Longri Abirta LP school do answer tharlo bangke nitum son si pachaplang ponji la pen ke ladak kachutiki kachongdat arat si keong monak posi kachutiki varsai kapelong pe je phat nitum kam klem ponji la pen ge sarkar pe non lom bangke nang tu media tum humri dam tha job card paisa jongsi account lu nang thaplo putangte sarpi mar tum hala bali puthar benglong dam po posa che dum po ajak tum thang pet ration card sang dame lem seven ba kodane ha khot khuti tang ho konar ne bo kodan patri po ador comment jodam labati rada fan mange kilong ji ateng palilong le sinil tu bangke rat akhi abangke rat along si ke pale ji pan klempo la penitumolong to warave ditumolong ki junalang ave khiti lang ave la kado ka ve bangke nitum ki bang jilang apor bangke rat pen sindom petsi ditum kam klemo ji bangke ke matapa Kedamtang jangmi ni pai Krisir Kep Arni Durbaguri MSC angkang along tumon herai ke theki klua jok ong dung ahem arit hinudun lo. Laso puthak Durbaguri MSC liter stock bi pen jangmi ni pai Krisir Kep Arni Kisum ki povet arat atuma along an palidam si alangli hin pen kirap ki pajirpon MSC liter stock bi aning keme pen kisum ki povet arat tumpan kirap ki pajirdam thegapot kirap ka chudeng dunwek abang pubang pia tumpen sami MSC research stock bi aphan ka churu pajirpon han boka pen Robinson Keling Karbi Longri Abirta hin pen bang ningcheng sampik an lu ningcheng sampik an sabet nang pali lu to nang pakla gima lake posan nane lu boncek ti sar nang rap lu la hello ta te MSC sar nang rap ponali ning sampik lu ente MSC sar la pusonali tum hantong sekot pen nilitum ke la ning the ke dulu la non ke bang yi MSC kilik sitami alang li long si nilitum ke un an bang ke chitodun po rat chitodun po nali tum hem tumisi atum ke tumisi tum ke to joro la no piklo ahem ta the pik la pena hem ta ban piklo posi heno erlo di tangke pini local MSC mate forest board chairman ke ha Richard tok bila dang nang ka humri kon banali ning arong ilo ning arong piklo la sona MSC ke pini dala na humri la aprang ke damtang anya la puson na humri ge ma humri re pili choro piklo tangke nang litum la puson pini nang kirap nang pajir dolo ma dolo di la sini ning sampiklo
non ke wang ji ke lang li phan a se ni li sta je chera pun pun mali hin di Bali hin pen ke cerap cetudun po non du MSC Kiligia hud hadi cerap cetudun po la pen nari rong mate nali soha rat pham sitami nali cithan cipare pu ya lo ke pare pu misal nali men cithan gi ma ni men ke helan terang pi to chorolo Lakhain koira throk Durbaguri MSC constituency parlupont kohora Chandra Singh rong pi arong long PMYG ahem so kikim kerang ponji aphan ni joke sampon labangsu ni joke sampon along aluhiman pen VDC chairman Sar Koirong Phar town committee chairman Mongol Singh Timung block assistant BDO Ranjit Borgohai lapent rongmamwi block along chokomaratum chitongdun kedamtang surihini ra inquiry si aninkan census ahut documents ke chokchi ke dokok ajok labangsu asai pachun pon un edadlo non puthot lahai documents bang update pon thusi hemso nang palit thulu lapen khora awara phant hemso pangrumpet pen hum thongkep lapen Durbaguri constituency ang kanga phant hum throksi kepra hini an nanglelo lapen lahai hemso stambe prabjin pen patang pon et pusi VDC chairman sai korong pharpen pharangke thing duklardak pen ningje pont kohora pen mir sing tok bi Karbi Longri Abirta Rongmoe block under PMYG kacha house polo ala sila sohem nilitum da ke pangcheng yi phansi nilitum ke banglo atela bang sohem ke aprang 2011 hut census lo hasuhut isini lahai document pini kechokchi pen tinangi hormu kawi pena joksi lahai hormu hasut pechun ni delo stamenon aku lahai pot pangrum thusi lahai pot aku non update kuri thusi lahai hem aku non nang sanction thulo ente labang sohem hum ko an bak puri da kohora area long Kata kohora area long ke kadowe hum thongkep suse ke whole Durbaguri bang ke 92 do sondak thante kona tong ke tanglang nela kohora area bang ke da kohora Chandra Singh rongpi dolo lapen dak mata kohora gaon putolang lapen ke ako diring do diring bakring tido lapen dolomara long lang tuk tok bi pudo lapen himari phangchok pudo lahayan walo anke la so hem mangke kunani ihum ni la son do ye hala suhut la kupini se karon pen pengnun ne dal hedi aso jone bijiri long ta ihum do ja bijiri long ta ihum do jora son si sop milai pangui pen si 100 jagale total bangke 92 do odolang inglong dolang krem kro do lapen baburi do akado pen si la 92 house lo Durbaguri lo ditum Durbaguri rat tum taning rong lo ati tum CM sir Dr. Tuliram Longhang lapen ki tum da Durbaguri local MC sir Richard Tokbi alang itu leadership pensi labang sohem long dun lo nasi labang sohem nilitum rong sor phan isi kido kethak akijoy wan kilong gi phansi sarkar pen pipajir lo lasila sohem bangke prabjen ben patang nang pupusi pini nilitum hen pen la sohem ki kim ji phan nilitum pangcheng pon lo Jangmi nipai Chris Kep Arni porpai Chris Siraj Tima Pormalom Bogozan Sport Station Uditram Holalong Student Scholarship Lab and Patient Care Aphant Assam Chief Minister Relief Fund ahin pen tangka check alu kelon pon labangsu tangka check alu kiron pon amai along aluhi aman pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Nurmor Mumint EM Madhurjal Dekar Phukon BLCC Chairman Bipin Indulwa lapen kaprek man penge dumta chitongdun Pangkitsen Kitgen Kesuke chilang hem 100 bedded hospital hanjalang solong non ke bangji surhini ra engkore gethom aningkan ingpu ponpo lapen logo Charlie Ariso ijang etung pen sami science stream labangke Eastern Karbi Longri College along Charlie ponpo lapen daithor along sami government college kimrang pon bomlo pusi aluhaman pen kechitong dun Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Mumin pen pharangke athingno ningje pon sangti hidi pen presenterang Karbi Longri Abirta Chief Minister Relief Fund of 50 lakh check আগবঢ়াইছে আৰু মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতৰ যিটো মৰম সেই মৰম আমি
ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীৰ অভিভাৱক বা ৰোগীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা যায় আৰু আমি অত্যন্ত সুখী যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও আমি আৰ্থিক অনুদান দিব পাৰিছোঁ যাতে পঢ়া শুনাত তেখেতসকলে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে ৰোগীসকলৰ যাতে মাটি বাৰী গৰু ছাগলী বেছি যি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে লাগে এইটোৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি অসম চৰকাৰে যিটো আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু খুব সৌভাগ্যৰ কথা যে এনেধৰণৰ স্কিম আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ মোদীজী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাল কামবিলাক কৰিব ৰোগীকো আমি সকাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি আৰ্থিক অনুদান দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ উন্নয়নো একেধাৰে উন্নয়নৰ কামো চলিছে হস্পিটেল কলেজ আদিও নিৰ্মাণ হৈছে ৰাস্তা পদূলিও ভাল হৈছে গতিকে তেওঁৰ দিশতে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যাতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এইটো মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াসো দৰকাৰ হ'ব এতিয়া সকলোৱে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যিটো স্কলাৰশ্বিপ হ'ল তাতে যাতে পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ ভাল মানুহ হয় ভালকৈ তেখেতসকলে ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আৰু শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে মনোনীত কৰিব পাৰিব নিজকে গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰয়াসো দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে মোদীজী কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্ৰয়াস গতিকে প্ৰয়াসটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ যিখিনি চৰকাৰীভাৱে কৰা কাৰ্যত আমি দুটা কাৰ্য লাভ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰে ছাৰ ৰোগী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান টকাকৈ চেক বিতৰণ কৰিছে 5,000 পৰা 20,000 টকা আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত চলিত বৰ্ষত কিমান টকাৰ সাহায্য এতিয়ালৈকে 83 লাখ টকা কবিতা বৰ্মন ফাণ্ড আছে সেইটো দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আমাৰ ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া হৈছে যিমান পাৰোঁ আমি মূল সমষ্টিবাসী ৰাইজক সকাহ দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই লক্ষ্য আৰু এই কৰ্তব্য আমি অবিৰতভাৱে কৰি গৈ থাকোঁ ৰাইজৰ সমাজ সেৱা কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য ছাৰ অপপ্ৰচাৰৰ বিষয়টো ক'ব নেকি কোনে ধৰক সমষ্টিবাসীক অপপ্ৰচাৰ চলায় তেনেধৰণে আপুনি নিজৰ ভাৱনাত এটা